Akiheana uteithio uyu murugamiriri munene wa bengi ya Equity James Mwangi ni oritie muingi ndukanoge indi uthie na mbere na kuhitana na murimu wa COVID-19 na njira ya gwathikira mawatho ma ministry ya ugima wa mwiri akiuga eno ni bara bururi ugutorania. Our law is to support the frontline health workers, doctors, nurses, clinical officers and everybody else involved in looking after our patients. Mwangi uria nowe mutongoria wa bodi iria yamuritwo gutongoria mihango ya kungania mbeca hamwe na uteithio wa kurua na murimu uyu guku bururi-ini. Oho ni aranire ati makiria na kuheana nguo cia arigitani cia kwirigiriria ni mamurite kigina gia guthaitira ugima wa meciria wa arigitani na uthuthuria makiria wigie murimu wa COVID-19. The Equity Group has set aside 85 million shillings and given it to the National Nurses Association and Kenya Medical Association to set up a socio-psycho and mental wellness support so that we protect the minds and mental wellness of all the frontline workers. Akiamukira uteithio uyu CEC wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino Justice Inoda ni agathiriirie ikinya ria bengi ino ria kunyitanira na thibitari cia misheni kwambatiria ikiro cia urigitani. Na hii benki tutashirikiana pamoja ili tuhakikishe kwamba hizi hospitali za mission ambazo wamezichagua zinapata usaidizi kutoka kwa serikali kuu na pia wanapata usaidizi kutoka kwa serikali za kaunti. With this donation, they are now confident to interact with their patients without fear. We thank you so much. Andu mugwanja nio manyitikanite na murimu wa COVID-19 kaunti-ini ya Vihiga guku muingi ugithingatwo thie na mbere na gwikirira mawatho ma gwithemana na murimu uyu. Ngiribotera Inooro TV, Geto wa Ngari Maria wa Muigana.